aha mukoro gwo kuze kiro cy'abakozi muri district y'Isingiro abakozi ba government na Munonga bashabura kutamana mu kwebikira ubwo bakina kadisha ko mu rumo kibahwero butarere ngaro baba humzi bwa mirimo yabo abo kugira ngo tarete bekansize okuhumura nano muntu wena nangwa no bwa kubotara umukozi wa government hari ekite kibakwete emyaka kwe kufitya netekwa kuhumuza turiyo kutuya mukapasize twakishana umukorere yitu kutukozesebwa kutukora tutekateka hanshongejo how do we improve labor justice okuze kireki ukutibekanisiwe ekitongole kya AVC ekiri kugita no kurondera emyete mirimo internet kokija biri myeto yitulenya kimeta tanga kamanyanya reichirizi bakwija aidha wanondo morko la presa computer shamba computer osachingo kuruma internet kosinga kino wifi ebitubasize kwachivingaho tubasize kuhereza abana bakwetaga intandukwa abana 20 twabahereza startup kits kandi abana bena anana mukaga tukabashomesa ebyemyuga itari yemwe nemwe konka hatiriyo tukora na naba abine skills so ekitwenda gukora n'icyo sahize icyo kubanza tubasize ku profilinga nanga se kwandika abana abine skills zitari zimwe na zimwe. In my course of work hariho abantu abizibu umuntu bizibu byamurenga arasharabayo ashara ijuri gabano mu office yati RDC atana kure televiziyo byanje ati nandikwe na muntu murizo tubireki atandike kutekereza sometimes you find the person has gone the head has gone astray umuntu ayirimo bishazi hona ha mukorogu abayidesi bo gukora iby'umukono abaramwe mpunji n'abana b'amashomero bamurikire barukora gasha kwa Ruth n'wamanya